امسال انیقترش در ماه می جهان باز یک هشدار جدی طبیعت را احساس کرد. هنوز پیش از آغاز فصل تابستان در بسیار منطقه‌های عالم حرارت گرمی هوا به سطح بی‌سابقه رسید. در بعضی از کشورهای اروپا، آسیا و آمریکا گرمی شدید باعث افزایش بیماری‌های وابسته به حرارت و فوت آدمان گردید. در بعضی از کشورهای عالم در ارتباط با گرمی از معیار زیاد حالت فوق‌العاده اعلان کردند. عالمان پیوسته هشدار می‌دهند که انسانیت امروز در دوره تغییرابی با سرعت اقلیم قرار دارد. سوال اساسی این است: چرا زمین گرم می‌شود؟ آیا به این تنها فعالیت انسان وابسته است یا عامل‌های کیهانی در این روند نقش دارند؟ درود بینندگان گرامی، برنامه 4 عنصر است. در نشر امروزه ما روند تغییرابی اقلیم را از دو دیدگاه اتمسفری و استرونومی تحلیل نموده سبب‌ها و پیامدهای آنها را بررسی می‌کنیم. سال 2026 برای بسیار کشورهای جهان با گرمی غیرمقرری آغاز گردید. در اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و پرتغالیا حرارت در بعضی منطقه‌ها به سطحی رسید که معمولاً تنها در میان تابستان مشاهده می‌شد. در آسیای جنوبی میلیون‌ها نفر در هندوستان، پاکستان و بنگلادش زیر تأثیر موج‌های طولانی گرمی قرار گرفتند. در بعضی شهرها حرارت از 45 درجه بالا رفت. در ایالات متحده آمریکا نیز یک قطار منطقه‌های این کشور با گرمی رکوردی روبرو شدند. متخصصان چنین حالت را نه تنها پدیده آب و هوایی بلکه نشانه تغییرات عمیق اقلیم ارزیابی می‌کنند. امروزها ما شاهد حال هستیم که گرمشوی اقلیم یعنی گرمشوی با صورت اقلیم با به نهایت جامعه جهانی را به تشویش آورده است. علاوه خصوص ما از آن خواطر هستیم که این گرمشوی اقلیم با یعنی اقلیم روی زمین و با حیات انسانی و با حیات موجودات زنده یعنی میتواند خطر ایجاد نماید. از این نقطه نظر ما گفته میتوانیم که گرمشوی به واسطه با آبشوی پریخ‌های عظیم و اینچنین منطقه‌هایی که آرکتیکا در یکی منطقه‌های قطبی زمین هستند سرعت بلندشوی در آنها بیشتر احساس می‌گردد. زیرا آن منطقه‌هایی که برف پوش هستند و یخ پوش هستند از نگاهی که روشنایی آفتاب را بیشتر انعکاس می‌کنند و سرعت گرمشوی را در منطقه یعنی تنظیم می‌گردانند. از حسابی که این منطقه ها یعنی که منطقه های یخپوش آب شده ایستادن و باعث می‌گردد که روشنایی آفتاب یا که انرژی آفتاب بیشتر در همون منطقه فرو برده شود و با گرمشوی گلوبالی آورده رساند. تغییرابی اقلیم امروز یکی از مهمترین مشکلات گلوبالی عصر 21 به حساب می‌رود. آبشوی پریخ‌ها، خشکسالی، کمشوی ذخیره‌های آبی، طوفان‌های پرقوت و موج گرمی بی‌سابقه از نشانه‌های روشن این روند به حساب می‌روند. انسانیت در تاریخ موجودیت خود نه همه وقت در مبارزه با حادثه‌های فوق‌العاده طبیعت توانا بود و امروز با شرافت انکشاف علم و تکنیک بسیاری از روند و حادثه‌های طبیعی را آموخته تنها پیشگویی کرده می‌تواند. زمین در طول میلیون‌ها سال دوره‌های گوناگون گرمشوی و سردشوی را از سر گذرانیده است. بعضاً در یک دوره تاریخی حرارت میانه بلند شده در دوره دیگر پست می‌گردد، ولی آموزش آن در همه دوره‌های تغییریابی مهم میباشد. امروز ما برای فهمیدن گرمشوی گلوبالی به عامل‌های کیهانی نظر می‌کنیم تا ببینیم که تأثیر حادثه‌های کیهانی در گرمشوی گلوبالی چگونه است.
از نقطه نظر علمی تمام سیستم اقلیمی زمین از انرژی وابسته است که از آفتاب میگیرد. هر ثانیه آفتاب میلیون ها تن هیدروژن را به انرژی تبدیل میدهد. قسمی ناچیز این انرژی به زمین میرسد، ولی محض همین مقدار برای نگاه داشتن حیات در سیاره زمین کافی است. به گرمی آفتاب حرارت میانه سطح زمین تقریباً به 270 درجه سردی می رسید و حیات در سیاره زمین به شکل امروزه وجود داشتن نمی توانست. اما وجود و فعالیت آفتاب همیشه یکسان است. آن وابسته به دوره ها تغییر می یابد. در سطح آن داغ‌های آفتابی ترکش‌های مگنیتی و ترکیبی رادیاسیونی مشاهده می شوند. عالمان معین کردند که فعالیت آفتاب تقریباً هر 11 سال دوره‌های فعال و غیر فعال را از سر می‌گذراند. تحقیقات‌ها نشان می‌دهد که فعالیت آفتاب واقعاً به اقلیم تأثیر می‌رساند، اما تغییرات فعالیت آفتابی برای سرعت گرمشوی امروزه جهانی کافی نیست. اگر سبب تنها آفتاب می‌بود، گرمشوی در تمام قبض‌های اتمسفر یکسان مشاهده می‌شد، ولی چنین نیست. از نقطه نظر علمی بخصوص علمی استرونومیا ما میتوانیم بعضی نقطه را اشاره نماییم که برای گرمشوی اقلیم میتواند سبب گردد. پیش از همه ما دوره های فعالیت آفتاب رو در اینجا پیش میبریم، زیرا اون عامل هایی که با گرمشوی و با حیات روزمره انسانیت تاثیر بی‌واسطه دارد این آفتاب است و هنگامی که در مسافه های گوناگون جایگیر شدن از زمین و یعنی سیل روشنایی که به سطح زمین میافتد، این با کنج تمایل زمین هم نیز وابستگی دارد. زیرا از نقطه نظر علمی فیزیکا و استرونومیا با کنج اونها یعنی کنج مایل زمین یعنی کوسینوس کنج وابستگی دارد. هنگامی که یعنی با زمین اگر تحت کنج 0 گرادوس افتاد، یعنی قسمت ماکسیمالی یا که ماکسیمی انرژی روشنایی به سطح زمین دچار میگردد. از این رو ما بعضی دوره هایی که با فعالیت بی‌واسطه آفتاب وابستگی دارد و با تغییریابی موقع زمین در آسمان ستاره‌زار بخصوص در سیستم آفتابی سبب میگردد، این دوره 11 ساله آفتاب است که با دوره های فعالیت ماکسیموم مینیموم آفتابی راست می‌بیاید و این هم یک قسمان یعنی با تغییریابی اقلیم تاثیرگذار است. اینچنین هنگامی که ما از روی دوره‌های میلانکوویچ هست که در آنجا 3 پارامتر اساسی زمین اشاره کرده شده است. یکم این حالت مایل زمین نسبت به آفتاب که تحت کنج امروز ما 23 گرادوس و 26 دقیقه کنجی را اشاره میکنیم، این باشد در عموم از 22 تا به 24.5 گرادوس به تغییر می‌یابد. یعنی در مدت 41,000 سال این حالت یعنی که تکرار می‌یابد و این تکراریابی سبب می‌گردد که زیرا مایل زمین نسبت به آفتاب اگر همون قدر که به درجه ماکسیمالی رسید، گرمشوی در قسمت تابستان زیاد می‌گردد و در قسمت زمستان باشد حالت سردشوی زیاد می‌گردد. و اگر ما از روی تحلیل‌های امروزه نگاه کنیم، حالت مایل زمین نسبت به آفتاب به حالت کمشوی رفته ایستاده است و این دوره‌های طولانی یعنی 10,000 سالها را در بر می‌گیرد و با تغییریابی اقلیمی که امروز با سرعت ادامه دارد، یعنی نسبت به این تغییریابی ناچیز حسابیده می‌شود و این همچون یکی از فاکت‌های علمی استرونومی حسابیده می‌شود. اینچنین از روی پرسسیا یعنی پرسسیا این روندی است که در اطراف تیر خود زمین در مدت 26,000 سال یک گردش پورا اجرا می‌نماید که یعنی همون حالت زمین رو نسبت به آفتاب تغییر می‌دهد و این هم یکی از سبب‌های به وجود آیی می‌تواند شود. و دیگر باشد از حسابی که مدار زمین یعنی که در اطراف آفتاب وقتی که زمین در حرکت است از روی مدار الیپسی چرخ میزند، مدار دایروی نیست و میتواند که مسافه های نزدیکترین به آفتاب و دورترین به آفتاب در مدت 100,000 سالها تغییر یافته ایستد و حالتی که ما نگاه کنیم که در منطقه دورترین قرار میگیرد و در منطقه نزدیکترین این در مدت 100,000 سال باز همین حالت تغییر یافته می‌ایستد که دوره
ба ҳар сеи онҳо ба даври меланкович алоқаманд ҳастанд ва ба тағйирёбии иқлим ҳам таъсиргузор мебошанд. яке аз омилҳои дигари муҳими астрономӣ майлонкии меҳвари Замин мебошад. меҳвари гардиши Замин нисбат ба мадори он тақрибан 23,5 дараҷа моил аст. маҳз ҳамин хусусият сабаби пайдоиши фаслҳои сол мегардад. олимон муайян кардаанд, ки дар тӯли даҳҳо ҳазор сол майлонкии меҳвар шакли мадор ва самти гардиши меҳвар тадриҷан тағйир меёбанд. аммо ин равандҳо дар тӯли ҳазорҳо сол сурат мегиранд, на дар давоми чанд даҳсолаи охир. омилҳои астрономӣ ба тағйирёбии иқлим таъсир мерасонанд, вале онҳо наметавонанд болоравӣ бо суръати ҳарорати ҷаҳониро, ки дар чанд соли охир мушоҳида мешавад, сабабгор бошанд, зеро ин ҳолат на дар 10 соли охир, балки ҳазорҳо солро дар бар мегирад. имрӯз ҳамон гармшавие ки мо айни замон мушоҳида мекунем, зеро нури офтоб аслан нурҳои ултрабунафш ба сатҳи замин меафтад ва нури намоён вақте ки ба сатҳи замин дохил мешаванд, онҳо дар минтақаҳои гуногуни замин яъне бархурд мекунанд. аз ҳисобе ки сатҳи замин гуногун аст, ноҳамвор аст, инчунин яъне инъикос аз ҳар як қитъа гуногун ба амал мебиёяд, вобаста ба хосияте ки ҳамон минтақа аз кадом модда ташкил ёфтааст. мисол дар минтақаҳое ки яхпӯш бошанд, агар инъикос ҳудуди 80-90%-ро дар бар мегирад, ки пурра ба кайҳон бармегардад. дуюм, дар минтақаҳое ки яъне ки моддаҳои мушкилгудоз ҳастанд, онҳо яъне торик ҳастанд, онҳо қобилияти фурубуруди онҳо зиёд аст ва ин боис мегардад, ки баръакс яъне ба нурҳои инфрасурх табдил ёбад ва ҳамин гармӣ дар атмосфера дармонад ва монеа гардад. ва сабаби монеа шуданам ин ҳамон газҳои гулхонавие ки ё ки CO2 ки дар атмосфера аллакай печонда шудааст, онҳо ба онҳо бархурд мекунанд ва дар ҳамон минтақа боқӣ мемонанд ва маҷбур мешавад он гармӣ боз ба аз рӯи экосистемаҳо, яъне гардиши ҳаракати атмосфераҳо боз ба замин баргардад, дар баробари оне ки гармии офтоб боз яъне ки мунтазам рафта истодааст, боз илова мешаванд ва аз ин сабаб мегардад, ки ба гармшавии имрӯзаи иқлим оварда расонад. баъзе ҳодисаҳои кайҳонӣ низ метавонанд ба иқлим таъсири сахт расонанд. масалан, 66 миллион сол пеш бархурди астероиди азим ба замин боиси нобудшавии қисми зиёди мавҷудоти зинда, аз ҷумла динозаврҳо гардид. дар натиҷаи ин ҳодиса чанги зиёде ба атмосфера бархоста, солҳои зиёд паҳншавии нури офтобро маҳдуд карда, иқлими сайёраро тағйир дод ва ин сабаб шуд, ки баъзе аз мавҷудоти зинда аз сайёраи замин нобуд шаванд. аммо чунин ҳодисаҳо хеле нодир мебошанд ва ба гармшавии кунунии замин, ки чанд соли охир мушоҳида мешавад, ҳеҷ алоқамандӣ надорад. мо шоҳиди аз рӯи таърихи пайдоиши замин ва таърихи ба вуҷудоии ҳаёт дар рӯи замин мо огаҳ ҳастем, ки тақрибан 66 ё 60 миллион сол пеш аз ин дар минтақаи Аризона бархурди астероиди 10 километра мушоҳида карда шуда буд, ки боиси аз байнравии динозаврҳо, яъне динозаврҳои азимҷуса гардид. аз рӯи ҳисобҳо маълум мегардад, ки астероидҳо ё ҷирмҳои кайҳоние ки андозаашон аз 2 километр зиёд ҳастанд, онҳо метавонанд, ки як хатари глобалиро ба вуҷуд биёранд. аз рӯи ин астероидҳои ба замин хатарнок зиёд ҳастанд, имрӯзҳо ошкор карда шудагӣ ҳастанд, ки андозаҳои гуногун доранд. онҳо хатарҳои онҳо то ҳатто пешгӯӣ карда шудагӣ аст, ки то кадом андозаи онҳо таъсиргузор ҳастанд. агар андозаи онҳо то 500 метр бошад, як минтақаи муайянро аз ҳисоби мавҷи зарбавӣ ба ҳамон минтақаи қисорот агар биёрад,
اندازهش از 2 کیلومتر زیاد باشد میتواند که یعنی خطر گلوبالی را به وجود بیارد. زیرا هنگامی که با سرعت‌های کیهانی این ابیکت‌ها داخل زمین میگردند، آنها از سرعت آنها اصلا از 11 تا 72 کیلومتر در یک ثانیه است، بین از سرعت کلان است و آنها دارای انرژی نهایت بلند هستند و برخورد با زمین یک منطقه را اگر از حساب موج ضربوی خراب نماید، از دیگر سبب آنها به عمق زمین داخل شده از زمین چنگ و غبار را به اتمسفر میبردارند و همون منطقه میتواند که یعنی که سوختار به عمل بیاید و یا دود غلیظ یک اتمسفر رو پیچانده گیرد و یک افکت پرنیکی پورا زمین رو فرا گیرد که چنین مرحله در دوره از بین روی دینозاورها به وجود آمده بود و برای آنکه این چنگ و غبار و دود یعنی که از نو به حالت اولیه خود برگردد، یعنی که به زمین تحشین شود، باید که مدتی یعنی 2-3 سال ضرور می شود که این به عمل بیاد و در این 2-3 سالی که نور آفتاب باید که به زمین داخل شود، علاقه مانع پیدا می شود و در زمین روندی سردشوی و روندی خنک به عمل می بیاید که حتی ما از روی معلومات خبر داریم که در همون دوره ها همون اقیانوس تا اقیانوس اتلانتیک یخ بسته شده و بعضی حیوانایی که در منطقه مثال منطقه امریکا یا آریزونا عمر به سر میبردند در منطقه اروپا یافت شدگی است و این باعث یک از بین روی یک اکوسیستم بزرگ را به میان میبرد که چنین برخوردها در زمین در مدت میلیون ها سال یعنی که یک مرتبه به عمل میبیاد، زیرا برخورد چنین ابیکت های کلان احتمالیت آنها نهایت کم است و در مدت میلیون ها سال مشاهده میشد. لیکن برخورد ابیکت های خرد باشد یعنی در مدت 50 ساله و 100 ساله مشاهده میشد که یک مثال عادی در منطقه تونگوز فدراسیون روسیه که سال 1906 خطا نکنم در ابتدای عصر 20 بود، چنین حادثه برخورد به عمل آمده بود که در همون منطقه یک خرابیزار زیاد را به وجود آورده بود و چنین برخوردهای اثرات‌های خرد زیاد مشاهده می‌گردد. در مدت 10 ساله هم اندازه نهایت خردتر داشته مشاهده کرده میشد. بخصوص این سال 2008 برخورد یکی از ابیکت‌های کیهانی که سال 2008 در منطقه تاجیکستان و ازبکستان قرار گرفته بود و آن در قبضه‌های بالای اتمسفر پاره شده و فرگمنت‌های آن را در زمین یافت نکردند، تنها از روی همون انرژی برخورد آن به اتمسفر حساب کردند که اندازه او تقریبا 20 تن باشد و سرعت داخلی شویش 14-5 کیلومتر در ثانیه و چنین برخوردها باعث خرابی‌ها و باعث خلالدار نمودن اکوسیستم روی زمین و با تغییریابی اقلیم سببگار شده میتواند و این قریب که پیشگویی نشونده است، زیرا ابیکت‌های زیادی هستند که در کیهان در حرکت هستند ولی بسیاری آنها از علاقه در مرکزهای علمی به قید گرفته شده هستند که همچون اثرات‌های خطرناک به زمین به 3 گروه که تقسیم میشوند داخل کرده شدگی هستند، ولی ما ناگهان شاهد بعضی حادثه‌های میشویم که بعضی ابیکت‌هایی که به قید گرفته نشدن ولی وارد زمین میگردند، از حسابی که آنها استروئیدها یا ابیکت‌های نسبتاً خیره هستند و تاریک هستند، آنها در مسافه‌های دور دیده نشونده میتابند و سبب خیره بودن آنها سبب میگردد که تا به نزدیکی ما اومدن به چشم نادید باشند و بعداً به واسطه همون تلسکوپ‌ها یک باره نمایان گردد و این باعث میگردد که پیشگیری آن کمی مشکل میگردد. گرچند آفتاب منبع اساسی انرژی میباشد، محض اتمسفر معین میکند که چه مقدار گرمی در سیاره نگاه داشته میشود. برای مثال اتمسفر را میتوان به یک کرپه نازک محافظتی زمین مانند کرد. نورهای آفتاب از آن گذشته سطح زمین را گرم میکنند. پس از گرمشوی سطح زمین انرژی را به شکل شعاعهای انفراسرخ به فضا میفرستند، اما گازهای معین قسم این گرمی را نگاه می‌دارند. این روند افکت گلخانه‌ای نام دارد. به افکت گلخانه‌ای حرارت میانه زمین تقریباً -18 درجه می شود، در حالی که امروز این نشان دهنده تقریباً +15 درجه را تشکیل می دهد. یعنی خود افکت گلخانه‌ای برای حیات ضرور است. مشکل در آن است که فعالیت انسان در این دور و زمان توازن طبیعت را ویران کرده است.
дар баробари омилҳои астрономӣ нақши атмосфера дар танзими иқлим ниҳоят муҳим мебошад. атмосфера қабати газеест, ки заминро иҳота намуда ҳамчун сипари муҳофизатӣ ва танзимкунандаи ҳарорат хизмат мекунад. нурҳои офтоб аз атмосфера гузашта сатҳи заминро гарм мекунанд. пас аз гармшавӣ қисми энергия ба шакли шуъоҳои инфрасурх ба фазо бармегардад. аммо газҳои муайян қисми ин гармиро нигоҳ медоранд ва намегузоранд, ки тамоми энергия аз атмосфера хориҷ шавад. ин раванд бо номи эффекти гулхонаӣ маълум аст. атмосфера аз ду калимаи юнонӣ иборат буда, атмосфера яъне газҳо ва сфера бошад қабат. атмосфера аз якчанд намуд газҳо иборат аст, аз ҷумла аз 78% гази азот ва инчунин 21% оксиген. маҳз ҳаёти инсоният ба аз ҳамин гази оксиген вобастагӣ дорад. албатта ҳастии тамоми мавҷудоти зиндаро бе атмосфера тасаввур кардан ғайриимкон аст, чаро ки махсусан перяхҳо бошад, хоҳ уқёнуси ҷаҳонӣ, обҳои уқёнуси ҷаҳонӣ, ҳамаи ин чиқеле ки гуфтем дар ҳамон қабати тропосфера ба қайд гирифта шудааст. аз 0 то 11-15 километр баландиро дар бар мегирад. маҳз парвози тайёраҳо ҳам дар ҳамин қабат мисол ба қайд гирифта мешавад, ба роҳ монда мешавад. атмосфера вобаста ба қабатҳои худ тамоми кураи заминро иҳота кардааст ва маҳз дар қабати мезосфера афтиши метеоритҳо ҳазф карда мешаванд ва метеоритҳое ки дар натиҷаи ҳаракати то 75 километр аз кайҳон афтиш мекунанд ва ба сӯи кураи замин ҳаракат мекунанд, маҳз дар ҳамин қабати мезосфера дар натиҷаи суръати тез соиш мехӯранд ва дар ҳамон ҷо яъне ки ба хокистар мубаддал мегарданд. яъне ки ин қабат бошад кураи заминро аз метеоритҳои баландсуръат муҳофизат мекунад ва инчунин қабати озон ки бевосита як пардаи иловагӣ тамоми кураи заминро иҳота кардааст, инсоният ва ҳаёти зиндаро аз афтиши нурҳои ультрабинавши офтоб нигоҳ медорад ва метавонад ки то 98 то 100% афтиши ин нурҳоро баръакс ба сӯи кайҳон ба дубора яъне ки бозпас диҳад. тағйирёбии иқлим ва боришоти барфу борон ҳамаш дар қабати аввалии атмосфера рух медиҳад ва вобаста ба гармшавии глобалӣ бубинед ки таи солҳои охир боришот дар фасли баҳору тобистон зиёдтар мегардад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки таъсири гармшавии глобалӣ ба оби уқёнусиҳо расида истодааст. дар ин раванд бухоршавии оби уқёнусиҳо зиёд мегардад ва дар натиҷаи зиёд шудани намнокӣ дар ҳудуди абрҳо боришотҳо бисёртар ба қайд гирифта мешавад. мо имрӯзҳо мебинем ки гармшавӣ яъне дар як ду садсола ё ки агар нигоҳ кунем як сурати бесобиқа дорад ва садсолаи охир як сурати баландро доро шудагӣ аст. ин пеш аз ҳама ба омилҳои атмосферӣ ва инчунин омилҳои антропогенӣ мебошад. ин омилҳои антропогенӣ ки таъсири бевоситаи инсон ба табиат аст ва партофти газҳои гулхонавӣ аз қабили газҳои CO2, метан ва дигар газҳо метавонанд ки дар қабатҳои атмосфера як қабатеро ба вуҷуд биёранд ки яъне эффекти гармхонаро ба вуҷуд биёрад, яъне эффекти парникӣ баред. агар мо таҳлил карда бароем дар дигар сайёраҳо чунин эффектҳо вуҷуд дорад, бахусус дар сайёраи зуҳра яъне сайёраи дуюми системаи офтобӣ ки эффекти гармхона вуҷуд дорад. аз ин нуқтаи назар гармие ки аз офтоб ба сатҳи сайёра меафтад, ки нурҳои ултрабунавш ҳастанд ва пас аз оне ки ба сатҳи сайёра меафтанд, онҳо аз нав яъне ки гармӣ ба намуди инфрасурх шуда хориҷ мегарданд ва онҳо дар қабатҳое ки он ҷодо эффекти гармхона вуҷуд дорад, яъне қабати рӯйпӯшида бо газҳои CO2 аст ё газҳои метан аст, онҳо дар мемонанд ва гармиро дар ин минтақа боз ҳам афзоиш медиҳанд. мо метавонем ин нуқтаро дар минтақаҳои гуногуни рӯи замин ки мушоҳида намоем, аз ҳисобе ки дар замин миқдори зиёди кураи заминро об иҳота кардагӣ аст ва
ҳангоме ки нури офтоб ба сатҳи баҳру уқёнусҳо меафтад ва қисман онҳо фурӯ бурда мешавад ва қисми каме аз онҳо ба таври инъикос мегарданд ё ки албедои ҳамун сатҳро нишон медиҳанд ки албедо ин инъикоси ҳамон рӯшноӣ аз офтоб ба сатҳи мувофиқи ба замин афтида аст. бештар дар минтақаҳое ки барфпӯш ҳастанду яхпӯш ҳастанд, бахусус минтақаҳои баландкӯҳи Тоҷикистон, инчунин минтақаҳои Арктика ва Антарктида, онҳо ки қисман барф яъне ки яхпӯш ҳастанд, яхҳои яъне пиряхҳо ҳастанд, инъикос бештар дар онҳо ба вуҷуд мебиёяд ва аз ҳисоби ки эффекти гармхона яъне газҳои гулхонаӣ зиёд шуда ҳастанд, инҳо сабаб мегарданд ки дар ҳамин минтақаҳои Арктика яке обшавии пиряхҳо бо суръат ба амал биёяду ва дар ҳамон минтақа албедо ё ки инъикосро камтар намояд ва боиси бештар фурӯ бурдани он нури офтоб гардад. газҳои асосии гулханӣ гази карбон, метан, оксиди нитроген ва буғҳои об мебошанд. дар шароити табиӣ эффекти гулхонаӣ барои нигоҳ доштани ҳарорати мусоиди замин зарур аст. бе он ҳарорати миёнаи сайёра барои зиндагии аксари организмҳо хеле паст мебуд. аммо дар 2 асри охири фаъолияти инсон тавозуни табиии атмосфераро тағйир додааст. газҳои гулхонаӣ ки имрӯз ҳаёти инсониятро зери таҳдид овардааст, албатта дар мадди аввал аз тарафи худи инсоният ба табиат рӯи кор меояд, чаро ки дар натиҷаи зиёд шудани аҳолӣ ва зиёд шудани корхонаи саноатӣ ва рӯй овардани инсоният ба сарватҳои зеризаминӣ, албатта партоби газҳои гулхонаӣ ба табиат ба маротиб зиёд шуда истодааст. аз як ҷиҳат газҳои гулхонаие ки дар меъёри даркорӣ ҳастанд барои атмосфера заруранд, чаро ки кураи заминро ба монанди як айнаки офтобӣ нигаҳ медорад ва шабҳоро аз хунукшавии зиёд нигаҳ медорад ва рӯзҳоро аз гармшавии зиёд нигаҳ медорад. ва вақте ки газҳои гулхонаӣ зиёд ки шуд, кураи заминро пурра иҳота мекунанд ва кураи заминро ба монанди як пардаи ғализ албатта фаро гирифтанд аллакай. дар тамоми газҳои гулхонаӣ дар тамоми кураи замин баробар ба қайд гирифта мешаванд, чаро ки дар натиҷаи гардиши кураи замин дар гирди меҳвари худ газҳо мунтазам тақсим мешаванд ва имрӯзҳо намегузоранд ки гармие ки аз офтоб ба замин ворид мешавад ва дубора ба кайҳон баргардад, яъне ки ба атмосфера сар дода шавад. бинобар ҳамин газҳои гулхонаӣ имрӯзҳо ҳаёти инсониятро ба ташвиш овардааст. обшавии пиряхҳо, аз байн рафтани захираҳои обӣ ва маҳз гармшавии глобалӣ ҳам ба ҳамин газҳои гулхонаӣ вобастагӣ дорад. инқилоби саноатӣ, истифодаи васеъи ангишт, нафту газ, рушди нақлиёт, истеҳсолоти саноатӣ ва буридани ҷангалҳо боиси афзоиши назараси миқдори газҳои гулхонаӣ дар атмосфера гардиданд. дар натиҷа атмосфера гармии бештарро нигоҳ дошта, ҳарорати миёнаи замин тадриҷан боло меравад. таҳлилҳои илмӣ нишон медиҳанд, ки суръати гармшавии имрӯза аз тағйироти табиии иқлимӣ чандин маротиба баландтар мебошад. аз оғози инқилоби саноатӣ миқдори гази карбон дар атмосфера беш аз 50% афзоиш ёфтааст. ин яке аз омилҳои асосии гармшавии муосири иқлим ба ҳисоб меравад. сӯзонидани ангишт, нафт, газ, буридани ҷангалҳо, афзоиши истеҳсолоти саноатӣ ва нақлиёт боиси зиёд шудани газҳои гулхонаӣ гардидааст. мутахассисон ба хулоса омаданд, ки омилҳои астрономӣ ва атмосферӣ ҳамзамон ба иқлим таъсир мерасонанд, аммо сабаби асосии гармшавӣ бо суръати кунунӣ маҳз фаъолияти инсон аст. агар тағйироти мадори замин ва дигар омилҳои табиӣ дар тӯли ҳазорҳо ва ҳатто миллионҳо сол рух диҳанд, болоравии ҳарорати ҷаҳонӣ дар замони муосир ҳамагӣ дар давоми якчанд даҳсола мушоҳида мешавад. ин суръати баланд маҳз ба афзоиши консентратсияи газҳои гулхонаӣ вобастаанд. паёмадҳои гармшавии глобалӣ имрӯз дар тамоми ҷаҳон эҳсос мешавад. мавҷҳои шадиди гармӣ, обшавии пиряхҳои кӯҳӣ ва қутбӣ, болоравии сатҳи оби баҳру уқёнусҳо, зиёдшавии хушксолӣ, коҳиши захираҳои обӣ ва афзоиши офатҳои табиӣ аз ҷумлаи нишонаҳои асосии ин раванд мебошанд.
این تغییرات نه تنها به محیط زیست بلکه به اقتصاد، تندرستی، امنیت آذوقه‌واری و زندگی میلیون‌ها نفر تأثیر منفی می‌رساند. در کره زمین بسیار یخبندی‌های بزرگ به قید گرفته شده است و مانند در قسمت‌های آرکتیکا و آنتارکتیکا و اینچنین یخبندی‌هایی که در قطارکوه‌های پامیر آلای و تیانشان وجود دارد، این را در علم گلاسیولوژیا آرکتیکای سیوم نیز نام میبرند، چرا که در این منطقه یخبندی‌های کره زمین بسیارتر میدان‌های بزرگی پیریخی به قید گرفته می‌شود و در این اثنا قبط آلبدو که بالای پیریخ‌ها و بالای برف‌ها را احاطه کرده است، این هم می‌تواند که نور آفتاب را، گرمی نور آفتاب را به هوا بازپس، یعنی که به اتمسفر بازپس گرداند و طی سالهای آخر در نتیجه زیاد شدن خاکبارش‌ها قبط آلبدوی کره زمین نیز تیره گشته ایستاده است. وقتی که قبط آلبدو یعنی که قبط انعکاس کننده نور آفتاب که قبط انعکاس کننده نور آفتاب که تیره می‌گردد در نتیجه تهشین‌های خاکبارشی می‌تواند که گرمی در بالای پیریخ‌ها و در بالای ذخیره‌های برف و ترمه گرمی زیادتر ذخیره گردد و در هنگام شب باشد همون گرمی برعکس به همون یادروی یخ داده می شود و در نتیجه کاهشیابی پیریخ‌ها زیادتر به قید گرفته می شود. پیامدهای تغییرآبی اقلیم امروز علیه احساس می شوند. موجهای گرمی شدید بیشتر شدند، خشکسالی‌ها طولانی‌تر می‌گردند، سوختارهای جنگل زیاد شده، پیریخ‌ها با سرعت آب می‌شوند و سطح آب اقیانوس‌ها تدریجاً بالا می‌رود. در بعضی منطقه‌ها آبخیزی‌های خراب‌آور و در منطقه‌های دیگر کمبودی شدید آب مشاهده می‌شود. طی 10 سالهای آخر می‌بینیم که زمین‌ها به خشکشوی مثال رو آوردن، نمک‌پوش شدن بعضی قطعه‌های زمین یا که از بین رفتن بعضی از گردش کشاورزی باز ماندن بعضی قطعه‌های زمین، بیابانی شوی زمین‌ها زیادتر به نقشه گرفته شده است. همه این هم وابسته دارد به همین تغییرات اقلیم و گرمشوی گلوبالی و باید قید کنم که در نتیجه گرمشوی گلوبالی در راه‌های اتومبیل گرده که در منطقه‌های بلندکوه زیاده از 3,500 متر وجود دارند یا این چنین منطقه‌های اهالی نشینه که در بلندکوه‌ها تو بلندی‌های 3,500-4,000 متر یعنی که واقع گشتند، قسمت‌های آسیب‌پذیر به حساب می‌روند، چرا که می‌تواند در فصل تابستان با گرم شدن حرارت همون خرسنگ‌هایی که در تنه کوه‌ها به واسطه یخ چسبیده بود یا که زمین‌های نااستواری که قطعه کوه‌هایی که هستند می‌توانند که با آب شدن یخ‌های ترکیب آنها یخچال‌های زیادتر شود و این چنین از بین رفتن راه‌های همون بلندکوهی به قید گرفته می‌شود. سیل‌های پی در پی که ماه‌های آخر به قید گرفته می‌شود قریب که در تمام کره زمین این هم وابسته به همین گرمشوی گلوبالی دارد، چرا که قبط بالای سطح زمین الکی خشک شده است و با سبب پیدا شدن چنگبادها و این چنین خشکشوی زمین از بین رفتن بعضی رستنی نباتات‌ها قبط بالای زمین الکی آسیب‌پذیر شده است و در نتیجه باران‌های سخت زود سیل‌های آفتبار به عمل می‌آیند، چه که ما در همین ماه آخر شاهد گشتیم. اگر گرمشوی گلوبالی به چنین روند دوام 50 یا 100 سال ادامه یابد، عالمان بر آن عقیدند که درجه گرمی حرارت هوا شاید تا بعد از 100 سال تا 1.5-2 درجه گرم شود. این نظریه یک قسم عالمان است و نظریه دیگری عالمان بر آن است که حتی تا 4 درجه شاید که حرارت هوا گرم شود. در هر دو حالت هم نتیجه ها نگران کننده هستند، چرا که اگر که 1.5 تا 2 درجه حرارت هوا در کره زمین گرم شود یا که تا 4 درجه من بعد در منطقه های اکواتوری حیات به سر بردن انسانیت غیر امکان است. الکی ببینید که در منطقه های اکواتوری، در دولت های اکواتوری در هوای گشاد در فصل تابستان کار کردن امکان ناپذیر است، چرا که در زیر نورهای آفتاب البته
инсоният оҷиз аст. Инсоният аз ҳамон давраи оғози пайдоиши ҳаёти хеш дар назди ҳодисаҳои табиат оҷиз буд ва имрӯз ҳам оҷиз ҳаст. Ва дар таи 4-5 солаи охир офатҳои табиӣ зиёдтар ба қайд гирифта шуда истодаанд. яъне ки ҳаёти инсоният зери таҳдидҳои табиат қарор дорад ва ин тағйироти иқлим агар чихеле ки гуфтем аз як ҷиҳат вобаста ба равандҳои худи географии иқлим ё ки табиат ё кураи замин бошад ва 30% албатта дар натиҷаи фаъолияти нодурусти худи инсон ва натиҷаи фаъолияти антропогении инсоният ба табиат рӯи кор омадааст. чихеле ки гуфтем тағйирёбии иқлим ва гармшавии глобалӣ ба чунин сурат идома ёбад то 1.2 дараҷа гарм шудани ҳарорат метавонад ки 16 то 18 намуди набототҳо ё ки фоиз набототҳои хурди камҷон шояд ки аз байн раванд ва инчунин дар ин раванд метавонад то 20% ҳайвоноти хурд яъне ки хазандаҳои хурд дар қабати болои замин албатта аз байн мераванд. чаро ки ин таъсири хешро ба қабати болои замин ба сатҳи болои замин ки албатта тамоми мавҷудоти зинда ва набототу фауна ва флора дар ин қабат ҳастанд як қабати осебпазири замин ба ҳисоб меравад. тағйиробии иқлим натиҷаи таъсири ҳамзамони омилҳои кайҳонӣ ва атмосферӣ мебошад. офтоб, ҳаракати мадори замин ва дигар равандҳои астрономӣ дар ташаккули иқлими сайёра нақши муҳим доранд. аммо далелҳои илмӣ имрӯз нишон медиҳанд ки гармшавӣ бо суръати асри 21 пеш аз ҳама ба афзоиши газҳои гулхонаӣ ва фаъолияти инсон марбут аст. ҳарорати баланд, обшавии пиряхҳо, хушксолӣ ва офатҳои табиии рӯзафзун моро водор месозад ки ба муҳити зист муносибати масъулона дошта бошем. ояндаи иқлими замин аз қарорҳои вобаста аст ки инсоният имрӯз қабул мекунад. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. то дидори дигар дар барномаи 4 унсур бо мо бошед.